Gagauziyada ustacılık, o el ustacılığın anıları, kendin için dünyaya bildirmek, talantla hem can yerinden. Avtonomiyanın anılmış resimcinin Vlah Pyotr'ın doğuma gününde Gagauziya Halk Ustalar Günü nişanlanır. Bu günde ustalarımız Komradın Parkı'na toplandılar, yeni ustacılık mallarından paylaşma, halk el yaratıcılığın ilerlemesini açıklama, insanı hatırlama, hangisi ustacılığı kaldırdı. İnsanlar gele vakit bütün gün işliyorlar, gele vakit akşam dinleniyorlar. Ustalar yatıyorlar horozlarla, geç kalkarlar da yerken horozlarla. Her yıl Mart ayında Gagauziya Halk Ustaları Asosiyasyası tradisyonel yarmarka sergisini geçirir. Kendi el işlerini Gagauz Avtonomiya, Kahul, Taraklı, Besarabka, Kişinyov ustaları temsil ettiler. Bizim sergide var palalar. Bunlar pek güzel renkleri. Orada iş, orada türküler, orada hepsi orada bizim aramızda hani var ki bu uzorlar. Bunlar hepsi koyulu bütün yürekle. Hani içeride gezersin palada sana sıcak. Bir şey bağışlarsın, bir şey bir suvenir. Bakalım turist mi, bizim insan, день rождения mi, var düğünde, te çotralı. Ben sevineyim hani bu yavaş yavaş devlete kalkınır, gider. Önce değil zor ama umudumuzda var hani bu yolmayacak da ilerleyecek bizim ardımıza o büyük torunlarla, uşaklarla kim gidiyor bizim ardımıza. Çok eskiden Türkiye'den geldi bizim arkadaşı. Biz onlara sattık diğerleri. Ondan sonra ben çok gittim. Türkiye'ye, İtalya'ya gittim. Gördüm o fabrikaları. Çok hoşuna geldiler. Yani çok güzel fabrikalar. Da geldiğim bir fikir Komrat'ta bizim Gagauz bölgede kurayım fabrikayı. Bugüne kadar biz var şimdi 20 senince fabrika çalışır. Ben nece sayılıyorum Moldova'da Gagauzya usta. Evde yavaş fabrikada orada kendimle keserim, işlerim. Bugüne kadar bizim anneler, babalar bilirler hani bu iş bilirsiniz hayvanları tutardılar. Derileri sepilerdiler, sonra dikerler keptarları. Onun için biz bugün unutmamadığın o ustalığı diker, işleriz, sepileriz, deri sonra dikeriz. Bizim insan görsün hani bu çok eski zanaat unutmayın biz. Onlar da belki gelecek bir başka zaman ben bilmiyorum nasıl ileri olacak ama ben isterim bizim Gagauziya'da kalsın buradan. Bu çok zorluk ama kalsın. Neden hani bize de lazım gençlere verme bu ustalık görsünler. Nece bizim eskiler, babalar, analar yapardılar bu işi. Düşünüyorum hani daha çok pozitif olsun, görsünler de çalışsınlar. Keptar dikeriz, ayakkabı dikeriz, kalpak dikeriz. Sonra diğerleriyle seperiz, diğerleri manca döşeme bilirsiniz. Herhalde pat üstünde manca öyle kullanma neredeyse koltuklarla manca döşeme. Bu şekilde öyle. Onun için düşünüyorum hani bu natural bilirsiniz. Siz koyun elini öyle 2 sekundan sonra o temperatürü elini öğrenirsiniz. Onun için bu sağlık için çok önemli. Наши деды, прадеды выращивали животных. Это было овцеводство одно из самых таких развитых. Вот, где кормили свою семью, а шкуры выделывали и шили одежду для своей семьи, для своих близких, родных. Ну, мы решили продолжить традиции наших дедов, прадедов. Вот, поэтому
также выделываем шкуры. Конечно, технология выделки поменялась. Мы сейчас выделываем более современным оборудованием, современные материалы для выделки используем. Вот, конечно, и качество дает о себе знать совершенно другого. И хочу сказать, что эту традицию надо поддерживать. Считаю, что и государство должно нам помогать как-то поддерживать, потому что придет время, молодежь не будет заниматься, потому что рентабельность не очень такая высокая и очень сложно этим заниматься. Это очень сложное искусство, очень сложное. Вот. Я благодаря тому, что когда-то учился очень знаменитых наших гагаузских художников. Вот. У того же Петра Влаха, когда покойного, я ходил в кружок, будучи в Дом пионеров, учился рисованием. Я мечтал и собирался поступать в Ленинградский институт искусств. Вот. И у меня данные сохранились по резьбе, по дереву, резьба по коже. Поэтому все вот это вот вручную я сам вырезаю. Поверьте, что так точно и ровно вырезать не каждому удастся. Это надо иметь сноровку определенную. Надо, конечно, и оставить после себя какую-то молодежь, передать наши способности. Но не каждый хочет. Все молодежь думает быстрее заработать. Действительно, это не так легко. Но все равно живем позитивом, надеемся на лучшее. Вот. Переходить на другое что-то не имеем желания. Вот. А всем нашим желаем удачи, желаем больших успехов, вот, больше позитива. Я думаю, что все получится. Кашпо из искусственного ротанга. Также есть эти корзинки пасхальные, праздничные, подарочные, гнезда для вашего сада, для беседок оригинальные. Дровницы есть. Дровница такая в таком цвете есть. Для сада, для дома. У кого какая фантазия, кто где использует. Как бы можно и на улице, и в доме украшать. И, в первую очередь это успокаивает, и это красота. Это пасхальная корзинка. Также можно ее использовать в гости, как подарок, в церковь сходить, пасочку посвятить. Оригинальная, красивая, прочная, долговечная, можно так сказать. Прошла курсы по изготовлению, мастер-класс, и вдохновила меня, заинтересовала. У нас стало получаться оригинальные работы. Представляем все от камней до национальных украшений, герданы, манисты. Все есть. Все ручная работа, большей частью делает Виктория Викторовна. Разнообразие камней тоже огромное. Есть вот такие вот минималистичные ожерелья. Есть браслетики посерьезнее, камешки побольше, тоже очень много. Такие браслетики на резиночках, повседневные, универсальные. Сережки повседневные, хорошо смотрятся с любым образом. Тоже камешки на деньги, на любовь, на счастье. Так, такие вот цепочечки у нас есть. Тоже камешки, везде камешки. Так. Тоже бусы разные, натуральные камни. Есть перламутр, есть жемчуг. И бисерная. Также герданы. Такие вот национальные, но очень родные. И ожерелья, кулончики. Всего понемногу. Мода сейчас прогрессирует, поэтому это можно все сочетать и в повседневных образах тоже. То есть все больше зависит от человека. Допустим, герданы можно сочетать с какой-то вот рубашкой, с V-образным вырезом. Очень классно впишется, сделает очень приятный акцент. Если, допустим, брать вот такое вот украшение, тоже вполне с таким вот небольшим офисным стилем или же на черной водолазке красиво будет смотреться, тоже сделает приятный акцент. В спросе у нас натуральные камешки и покупает такое вот молодое поколение. Девушки, а женщины больше смотрят на более серьезные, то есть перламутр и уже на национальные такие украшения. Нам нужно сохранять наши традиции, показывать
нашу вот культуру, наши традиции, распространять их и передавать их с поколения в поколение, потому что это наша история, и мы должны ее сохранять и помнить. Мы приехали поддержать наших друзей, коллег, мастеров Гагаузии. Вместе с ними порадоваться, порадовать людей, как говорится, себя показать, на других посмотреть, пообщаться с нашим сообществом мастеров, увидеться. Это нужно почаще делать, встречаться, выставлять работы, чтобы люди видели наши изделия. Может быть, даже кто-то будет учиться на наших работах, как и мы на других работах тоже. Где-то что-то видим новое, что-то... Всегда нужно идти вперед, расти. Резьба по дереву. Кухонная утварь в основном сейчас. Разделочные доски, лопаточки, ложечки и так далее. Я этим делом занимаюсь уже больше 30 лет. У нас когда-то в школе был кружок резьбы по дереву. И вот с тех пор я занимаюсь резьбой по дереву. Очень эко-продукция в спросе. Вот, например, такие маленькие разделочные досочки. Где-то, допустим, сырочек поесть и так далее. Можно в дорогу с собой взять. Такие маленькие лопаточки для приготовления блинов и так далее. Тоже все из ценных пород древесины, обработано льняным маслом, никаких химикатов, все экологически чисто. Вкус у него очень хороший. Вот прям красота, вот узоры. Смотрите, какая работа. Прям золотые руки у человека. Не налюбуюсь. Вообще нравятся красивые вещи. Вот видите, и ковры себе Сыр купила. покушать. Поменять дома, опять делать, как было когда-то. Ковры вот такие я вижу как бы впервые. Очень красивые, очень разнообразные. И работы со вкусом, с душой, во-первых, с душой. Потому что каждый человек делает с души и сделаем очень красивые работы. Очень красивые. Я вот купила себе 2 ковра, очень красивые. И понравилась у Саши вот эта работа. Вспоминания из детства. Да, очень красиво. Прям, да, напоминает маму, бабушку, родные места. Вот это я так вижу, а там, не знаю, каждый видит по-своему, мне кажется. Odun burada material sade değil. O naturanın sesi türlü yeyf mallarında. Koyun derisinden giyimler, çimen kokusundan soğuyarlar. Boncuklar, kra gibi ipliklerde, renkli donaklarda dizileri kurarlar. Kırma kilimler örnekleri, dokunma palalar, Gagauz gergeflerinden gülümseyerler. Dikme hem düğme işler, inceliğinden büyülerler. Keptarlar, Niceyev sıcaklığını koruyanlar, kara kalpaklarla komşuluk ederler. Yörme kuklalar hem kiyatan çiçekler sansın dirilerler. Onlarda halkın canı yaşar. Gagauzya Halk Ustaları Asosiyasyası Avtonomiyanın baş yaratıcılık topluluğu angısı yakın 20 yıla çalışır. Onu Nikolay Kraitor yöndericilik eder. Odundan resimcilik kesmesinde Gagauz çotralarını yaratan, türlü kapları şarap için Gagauz sıra adetlerinde kullanan usta. Bu sergide ben göstereyim hem yönemli Gagozlar arasında ileri evvelki yıllar düğünlere çığırarlar Çotrıl'ın misafirleri. Şimdi bu vakit düğünler gene gidiyor. Ne sırada vakit olmazsa düğünler her zaman olacak. Da düğünlere gene lazım beraber çotra. Bu şimdi bende kireç ağacından yapılı. Bu alı 1,5 kilo. Buna yaptım, buna lipa. Buna da yapılı dekoratif.
Ну, надо hepince çötre. Нам лично önce dek. Гагаузия, bakın. Sağlık Allah versin. Гагаузия. Чотра больше, чем сосуд. Его чтут и берегут. И как друг тебя она, Чотра полная вина. Добро пожаловать в гости к мастерам Гагаузии. Ona дейін ассоциацияйы yündерчилик etmek администрлік işi sade değil. O el işlerini korutmak misyası. Kurum bir çevreden halk cümlesinden büyüdü. Angısı Gagauziyanın, Moldova'nın hem Pridnestrovye'nin yakın 100 ustasınadan birleştirir. Bu susağı yaptım ben. Ama bu susakta ben dublировать ettim Piotr Nikolaevич'in Vlach'ın bu horuşçukları. O horuşçuklar da o yaptıydı bayrakta açan 30 yıldan daha çok o çıkardı bu ploşede. O bayraklar yanında o gece yapmıştı o horuşçukları. Ortada da canavar kafası. Bizim bayrakta da var horoz. Bu susaktan bugün biz köyüne verdik ince odaya çekerdik semina. Hani koyulsun yere da çıksın o işler ne o yapardı susak. Size de bugün bağışlarım. Bugün dağıtırız hepsine. Участниклere de 1000 çekerdik. Size de bağışlarım 10 çekerdik. Buyurun. Sağ olasınız. Bu sergiyi biz savaştık hazırlamayla hani anılmış olsun Piotr Nikolaevich Vlach. O bizim asosiyasyada pek büyüktü usta. Maestro biz ona dedik. Zaman geçer ama ustacılığı dilden unutma. Dilden bizim büyük ustaları unutma. Asosiyasyonun çevresinde kilimcilik, kaşolkaları yörmek, ağaçtan kesilme ev avadanlıkları, keptarları, kalpakları dikmek ustacılıkların ilerletmek hem canlandırmak niyetini geliştirir. Evlat boylarından var olan becermeklerinden paylaşmak. Cümlenin başı gençleri hem uşakları ustacılık becermeklerine yüredir ki dedelerin tradisiyaları yaşasınlar. Gagauziya ustaları halklar arası festivallerin hem millet sergilerin her zamanki paylanları. Bu adımlar hani ne zaman çekildi adımları Piotr Nikolaevich Vlach, bu başarılı adamlar. Buna getiriyorlar bize o büyük işleri hani bizim insanlar kim görüyor hani bu tradisyon ustacılıkta ölmedi hem biz onu getiririz. Bu bayrağı biz kaldırırız yukarı nedeni bize dini pek önemli hani kalbelmesin. Hani uşaklar da getirsin ileri hem bundan sonra biz bileceğiz hani dil sayım dil ama ustacılık da var bizim aramızda. Asosiyatsiya çalışmasını ustanın Piotr Vlach'ın adından bağladılar. Çünkü o cümlenin başında durardı. Piotr Nikolaevich Vlach, resimci, tradisiyalar koruyucusu, grafik, yelince zanaat ustası, halkın kulturasının millet simbolikaların hem gergeflerin kulturasının araştırıcısı, Gagauziya ruh varlığın temelcisi. O inandırdı hani bir kişi bütün kulturayı koruyabilir. İnandırmak sonda geldi. Piotr Vlach'a yanında o yaşadı. Lam yapma bir olsun bir pametli daska. Primar Komrada Sergeyevich dedi yardımcı olacak para tarafından. Bizim usta o da yapacak pametli doski de ona göre уже yavaş yavaş olsun bir yazı yanında yaşadı, yanında işledi bu büyük usta. Piotr Nikolaevich Vlach. Петр Влахлин, ben dilim знаком, ama pek çok bağlandık onda hani ben onun işini pek seveyim. O ornamentli pek bir adam çok bradı kendi ardına bizim наверное insana kim işliç daha doğru именно orada ornament uğrunda
Belçin Komrat'ta işledim. 19. yılda. Ba zontitile dediler hani lam sanakiyat di ustalıkçı. Di balam sergi geç benkin biblioteka var toplayayım slakiyatlı. Делати var burada Pötr Vlach'ın kağıtlı gel bak hangisini alacaksın pis onu sıkıtman makulatura verme. Belçe gittim gördüm 4 çuval kağıt. O adam pek severmiş kağıtları toplamış öyle kağıtlı pek interes kağıtlar grafika, художественный, şriftla şimdi başka dillerde var kağıtlar. Hepsi kağıtlar onun eksili birisinden yapılı. Ben o kağıtları tutayım ve onu adilini koyayım. Da sistem koymam patridin de именно on kağıtlarını tutma. Ben çevireyim o kağıtları aktarayım. Pek interesi. Bu adama ben pek sağ ol Süleymani vakitинce toplamış. Son onun dostluğundan işittim hani o bitki parasını da vereceğimiş hani almasıyla bir kağıt. Bu adam pek önemli bana değil. Ben Nikolay Ivanoviç Kraytor söylediği de yapalım yani o hangi evde yaşadı koyalım bir tabliçka hani o burada yaşadı. Ben bu pek Tüle geldi ne lazım bu adam ne yaptı Gagavuzya yapalım bir tabliçkada. Ben getirdim bir eskiz. Burada ben koydum ardında hani onun eskizliği var. Kağıtlar için söyledim. Kağıtlar yanında burada susakla asılı. Hem onun elinde bir susak var. Onun bir fotosu. Nerede durabilir. Şimdi burada yazdım Naslediye Gagauzov. Hani o burada для Naslediye Gagauzov pek büyük bir varlık ornament tarafından hem de el içinden. Kumrad'ın İstoriya Dolay Müzeyinde Gagauzya halk ustalarına adalı oluş geçti. Ustalar çok laf etmediler. Onlar için yaratıcılık işleri laf etti. 18 Mart günü Gagauzya'da kuruldu. Nasıl Gagauzya'nın halk ustaların günü. O bağlı bizim bir ustacı Pötr Vlach'a. Çünkü 18 Mart onun doğum günüydü. Müzeyin fondlarında Pötr Vlach'ın var hem büyük koleksiyası hem bu susakları, siz onları görürsünüz hani var sergilerde de. Hem de ex libris, hem bütün dokumentları, fotoları hepsi bulunur bizim müzeyde. Var nasıl söyleme, hani Pötr Vlach'ın müzeyde bulunur bütün ömrün işler. Yel ustaları şedevraları yaratırlar. Halk ustacılığına daldığından ustalar geçmişin saklılıklarını yüze çıkarırlar. Halis ustacılık ince zanaatı, tradisiyaları, zamandaşı hem geleceği birleştirir. Ustanın yelleri Divecin Köprüsü, angisinde unutulan geçmişten güzellik yarına adımlar. Kasım ayında olacak bizim asasiyası Halk Ustaların Birliği 20 yaşında. Biz Sevt'e 20 yılın içinde bu sergi büyük sergi. Ben sayamam bize bu sergi büyük oldu. Yüreğime gerekiyor yani insanlar bizi önce diyorlar поддержать ettiler. Pay tuttular da geldiler. Bakma ona hani hava bir rüzgar ama güneş ama yaz ilerlediyiz bu ustacılığı.